Hello, dear English learners. Саламатсыздарбы, англис тил үйрөнүүчүлөр. I'm glad to see you again. Кайрадан көрүп турганыма кубанычтамын. Биздин видео сабактарыбызды ЭлТР Билим каналынын Instagram, TikTok, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Эң алгач биз мурунку сабагыбызды кайталап алсак. Peter's Family деген тема турат. Темага маани берсеңиздер, Питердин деш үчүн биз сөзсүз түрдө Питер сөзүн жазып алабыз, апостроф белгисин коебуз, андан соң S тамгасын жазабыз. Ошондо бизде Питердин деген сөзүбүз келип чыгат. Now, our theme is about classroom objects. Бүгүнкү темабыз класста колдонулчу буюмдар тууралуу болмокчу. Today's our theme is in the classroom. Класста деген тема болмокчу. Now, we should learn new words. Биз жаңы сөздөрдү жаттап алайлы, кайталаганча. The first word is classroom. Classroom. Classroom бул класстык бөлмө. Next word. Board. Board. Board бул доска. Көпчүлүгүбүз blackboard деп үйрөнүп калганбыз, бирок биздин доска кара болбогондуктан жөн гана board деп айтсак болот. Next word is clock. Clock. Clock бул демек саат. Next word computer. 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 Next word crayon. Crayon. Crayon бул түстүү фломастер. Map. A map. Map карта. Paper. Paper. Кагаз. Pen. Pen. Ручка. Pencil. Pencil. Карандаш. Table. Table. Стол. Desk. Desk. Парта. Демек, балдар, парта менен столдун айырмасы бар. Партаны биз desk дейбиз, ал эми столду table дейбиз. Ал эми отургучту биз эмне дейбиз? Chair. Chair. Book. 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 Китеп. An eraser. Eraser. Eraser бул өчүргүч. Биз бул сөздөрдү кайталап алдык, мээбизге сактап алдык деген ойдомун. Now I will ask some questions about these supplements. Then you should answer yes it is or no it isn't. You should correct my question. Азыр мен сиздерге суроолорду берем. Эгерде ал буюм туура болгон болсо, yes it is деп жооп беребиз. Ал эми ал буюм туура эмес, ал нерсе эмес болсо, анда no it isn't деп туруп, аны тууралап кетебиз. It is a. Бул мындай деп тууралап кетебиз. Now look at the picture. Сүрөттү карайбыз. Is it a classroom? Is it a classroom? Yes it is. Ооба. Is it a computer? Is it a computer? Бул компьютерби? No, it isn't. It is a bird. No, it isn't. It is a bird. Is it a desk? Is it a desk? Бул партабы? No, it isn't. It's a clock. It's a clock. Бул саат. Is it a computer? Is it a computer? Бул компьютерби? Yes, it is. Yes, it is. Is it a crayon? Is it a crayon? Crayon деген сөз эмне деп которулат эле? Түстүү фломастерлер. Yes, it is. Ооба. Is it a bird? Is it a bird? Bird сөзү бул доска. Демек, бул доскабы? No, it isn't. No, it isn't. What is it? It's a map.
It's a map. Бул карта. Is it a paper? Is it a paper? Бул баракпы? Yes, it is. Yes, it is. Is it a pencil? Is it a pencil? Pencil сөзі қандай көтеріледі? Бұл қалем сап. Is it a pencil? No, it isn't. It's a pen. It's a pen. Is it a pencil? Next word. Next question. Эми бұл карандаш бы? Yes, it is. Yes, it is. Next question. Is it a table? Is it a table? Бұл стол бы? Yes, it is. Yes, it is. Ова. Is it a desk? Is it a desk? Бұл парта бы? Yes, it is. Yes, it is. Next question. Is it a crayon? Is it a crayon? No, it isn't. It's a chair. Is it a book? Is it a book? Бұл кітап пе? Yes, it is. Ова. Next question. Is it a computer? Is it a computer? Бұл компьютер бе? No, it isn't. It's an eraser. No, it isn't. It's an eraser. Эми біз бүгінгі өткен сабақтарыбызды бір сыйра қайталап алсақ. Бүгін класста қолданылуучу буюмдар жөнүндө сөз болду. Let's repeat. Bir сыйра кайталап алсак. Класстык бөлмө дегенде эмне дейбиз? Classroom. Доска. Board. Саат эмне дейбиз? Clock. Компьютер. Өзүнө эле окшош жазылат, бирок айтылышы кичине өзгөчөлөнөт. Computer. Crayon. Map. Paper. Pen. Pencil. Table. Desk. Chair. Book. Eraser. And etc. Бүгүнкү жаңы сөздөрдү жаттап аласыздар деген ойдомун. Ал эми видеону кайталап көрүү үчүн кайра эле ЭлТР Илим Билим каналынан жана Facebook, Instagram, TikTok баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Our today's is over. See you. Goodbye.